Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Khoi pung taret tagre ko class ya hujin lase. Ngarang di khoi class tawdre nahan ga tawdaba male. Aido hakchang ngamda bai tawdab ni ko dong ngasidik ayambadi phare. Khon khatang khidang khena ta hori ko. The khoi PowerPoint presentation natraga khoi ki kano da ko presentation hai tare slide sembagi kano se. Hoji pawda khoi na tawrei se ko dependency course ki chapter number 5 sida khoi changsila kanda 5.2 unit se loisin gare ko 5.3 se su loisin le ko hoje khoi na yeng da se 5.4 ga 5.5 ka se ngasi dum jing thoksi ko me 5.4 ga 5.5 ka ko 5.4 the lies using set up a presentation the khoi na slide show ma kamai na run taw dino natra running a slide show transition se yamna ko interesting oiba tu gumba kano mani ko topic amani transition and the slide timing ko automating slide show se ko na automate to hanba yai ko na the idea of providing ko siside lies enhancing text ko presentation tong na ko na text happy to the ngasagi mayam design de kai de hap to sin mayam to bo khoi mi jing mina se ade color and the line style ka si jing si ade di khoi gi khoi slide show the movie and sound at to se hana su mamang de su just example no khoi sum jing mina gare ko ma'am adding header footer ka notes khoi ne slide show am the header ka mai hap to footer ka mai hap to na tra ene same be slide show do khoi print kamai logo sida last ni ko adong ngasi gi class se tawraga khoi presentation gi saruk se PowerPoint presentation gi saruk se loisilane ne khale adu loisilaga su ngasi loisilaba matung hayeng su khoi just practice soina hayenga PowerPoint presentation class se tawgi se adi matung de khoi chapter 6 the last introduction to the internet and the www ko the world wide web ko internet lakpada gi khoi gi world gi ne live kano se aidi khungba mayam ama natra se example no na ha kanda ayu wangu dagi ne aina sida phamaga mayam gi dum online da class pi bangami ko sumaina se su internet ki mating jaw daga dingam banate ko saina internet lakpa dagi khoi world da change tawrei ba mayam sin naina si de magi kana ba internet ki kana ba karino len nai sin kai no wen nai sin kai no natra adai di topology kai ne lai di network ki ko Sumba web address and the URL gan la ko gi si se koi next chapter da ID hayeng hangsit har se ko khoi mai te lon har gana anar ko I no de yeng na that third gi ko chapter number 6 se pai se ko masi ga hayeng bau de khoi si da PowerPoint presentation si te pai min gi si har ko me adoi PowerPoint presentation se open tau jara ge ko na gi PowerPoint presentation se si de le de ko me okay first na koi sida koi na PowerPoint presentation open to matam da gi selaga template predefined template mayam ma lai haina hai gare hana ka hai riba predefined template sing sida gi aina apamba template se khanbi raga ai gi slide show ai gi presentation se same si hai bne ka adoi hai riba kuno se ai kan lo jege template amete lo si ka karam template si lo si ka focus sai se ko maming su jam phajai focus si ko yamna puno ne khogi post aba kano hai tare ne khogi ko khono thabam tawrakanda focus tawdo ai de pungning chang ko full focus tawga hai du ne se gi focus ki se jing se sida suppose ai se sam na khogi kano de ta on thoksi ko focus hai ragi focus ko mathang the text pc ko lam jing maira academy ko pire okay join the okay se hai da na ham ko ne se ma dumaina
macha ang ka kok sem tok si se nga tang ko atang sem tok si aduga run tawlo jing thok si kari hai sige okay si lower si daily life class si lower kai so si daily life ko daily YouTube live classes hai na re hai de class the ko free online computer ai online dem hai ge online computer class ko class menu no ko ne pi se kana gi no triple c gi pi bani ko adu ma gi timing se ma khada la ge timing this and this and this so hai ko adu sida ko gi size se sandre natra sandam je size se kitang ka semdok semjin dum taw bu jai ko mem somda kitang sing thok piu natra si su sandari de kitang ga lok thok si okay ko anduga makha da kitang thang de bu su yari ai dai na semning ba mong do by chance triple c se sandare khala si lok thok khra si ko khoi ri sem ba gi khanu si oina class timing pi de swan pi ko si su kitang khang move taw si som na kan sai ta ko right ko title de sum lai hala su yare khar thang de su yari ko ado sei save taw sin ge na trigger hoi save do taw sin la si ko save taw ba sei na mamang da ha ge to control s number you have ni ko na trigger na control s na trigger na khano ta khoi gi 5 minutes sang ga save to sang pi hai ba ko sida lai ko du ga koi se lai se ha lamjing meira academy presentation hai ge ma'am find extension select over copy ke no ko pptx ko pptx se select over youtube ki manung da hape ko lma presentation hana da su lai lamba male to presentation 2 haina hai ram ge ko ma'am save to se select okay adi matung da koi yeng se ngasi gi koi na pi ge dori ba kano se suppose ngasi gi akta am lor ge ta hapsil la si ko sida la piro first si sina ai sida copy paste aur kha thuna yana na ba am ko ta sem je ge ko ma l lam jing meira academy ko sina ko gi title se loino hela se ko aduga to pa mana masi ge khoi topic presentation slide ko presentation slide se sida pira ge ko mandai kharam pi sira the mullers running slide okay save to sila si ko sida ko na ngasi jeng ga daw si main oina hare ga di sida transition se di slide so run to so koi khange transition slide so timing o de magi sigi kano se ko gi auto ko sigi sing sine ba main oina sida ai to hapsil lagi ko na traga na sigi topic sida haps enter to ro si mag hapsin video si ko okay yare ko ma'am magi kano se sida swana seme sarok pa ma save to sila ba matung masagi sida hari ba transition hai bam hai reise transition se kainu jing siu transition se khoi kadai da ki hap ke kan da slide show da sang ga ko slide show setting tra slide show da sang ga slide transition ko slide da sang biro slide transition lag siu slide transition la lai ko la kan da ngasagi som da kan da khara thup sing gi ba male ko si se okay ke kai de am ko jing si transition som da gi right side to open to re ko ma'am
right side to open tꯧꯔꯤꯕ slide transition se sigi matung ina yengsi ba ma hapaga ko ma dissolve tꯧbagi leire cover tꯧbai leire ko sidagi amma se iris se khalag jengsi ko ai si sida iris se apply tauningi yong ko simongni taudu se ko we come here aduga turn around just okay so ina hogi makhan gi transition myam am lai ko fajar transition so ina pai thola ko ya gani glitter yeng ba yai ko mathak ka su myam am jaw gari ko wife ko will natra si tau ba yai adai si akoina amamam gi tungan first ai si da amma apply tawre khalasi shape se haba kan kari la kono si phajade si ui pe mu se sana de natra si karam refund just si refund se ma si da apply tawsil si ko okay yai ko mem ado automatic preview hai ba musu lai si da ko ado nangi se ngai si da time set taw yai ko modify transition ko the duration se second kya do hendino ko sound tho earning bro kana gumna sound happening agadi sound happy ba ko nangi sound se loop adum chalan ba ko loop till next sound lag tri ba okay yai ko sida ko na sound makhan myam am lai ko sound makhan myam am lai space okay apam ba strong ge khan ba ya ai apam ba do select to bi ko si de gi lai di ba sound man okay ado kitang khak ing ba khogi amazing se se kari yeng se clo le ka fly drama le express falling grasses advanced slide automatic after ko sida automatic to yai ai gi leiriba kano singse pull up si haidi amagi matung da ama sum mathang lan ba ko apply transition to all slide ko ina se semi ba transition se loine makta apply tawsilu haiba su yadi basida ko leire adugo automatic preview nataga play okay ado jai F5 te se laga slide show se unta run tawraga jing se kam ya okay smaine lei kom ya ado ina ngasai gi sigi sem gari ba sound ko ai apam ba khalaga kono lei bi kitang ing na si sudum phajai natra sumaina khoina khogi transition hapa right automatic run to hanba hojeki in automatic to give the 1 second ki after 1 second in thame se kana gumena after 2 second hen ge hare gasu yangani ko yam sangman laga di ngai thung ngai sin amadi sangani ko sigi timing set to bose ko si advanced slide ha command se lai se on mouse click aina on mouse click to matam da gi slide to 1 by 1 ko next nataga previous salakpagi kano se nataba ko asida automatic thamaga na masana dum automatically agi slide se show se 1 by 1 change to hon by wari ni ko mamang da khoina slide show ama sem gi ko open tawra ke ko khoi existing hanana laidaba file nam open to ga matam na khoi file menu da chale control on na ga nataga open sida na me adugi matung na kada de lai youtube kano sida la ani aduga ko anu de lai khogi si orang ngani mamang da khoi sem gi se ko element presentation that's sinika sida khoi slide number 8 pau sem gi ba yai ko sigi se khoi hoji magi transition option si ko transition se karma transition hapse ke myam checker se hapa da phajabri yingsi ko dadi bar se kitang ngawe ko duga box si yai ko dum sida box se habe khalasi
no sound hare ko violent out natraga in yum ko sini difference ko out in se madang sigi transition sigi matung ina magi sigi variant se different kan laini ko sida top to bottom hare ko right to left ko natra left to right sumaina so sigi design mayam se khoi apply tawba yagani ko se suppose aina ahan bagi sida karam hapsige refund se habagi jingasi ko okay second sida ini ko si mo hapsun si karam mong de la ko si lai okay third di sum jing si ko myam uncover gai ko this how they have tare ko automatic kono se habe auto magi auto slide shot se hapse lekhala si smain tawraga ina slide shot se play tawsi first I came to click to the comment second I another time setting tawram budo adu lak pre si ko second do lak ta ba mali ko lak ta budo jing si ina som do kono do set phajan tawram da bri si mouse click to ne lagi ba mali ko adu hoje ko na khangi se kaino sidai automatic ti thanami ko adu apply tawram da bri khang dre sida mouse click the second na mi matung da sense da hai bani ko play yare okay han ba sida su khoi automatic thambiro ani su ba sida su automatic thambiro ahum si ba su automatic thambiro ha ne ba do apply to all slide na pi ga ga di ko all slide te salamani ba du di ko yeng si ko Lamjing Mera Academy just ko ai mouse click tog de ko ma'am mouse click tog de next previous tog de masana laksa bani ko sida okay yare ko ma'am ai skip tog ge sigi madung da khoi sound hapning bado adu su sidagi sound hapsun se sound se kitang ka in sum kitang pam ba sound se top Titon storm spherical dim sai nagi hinogi sound duni roll okay हमका जिंक्सी में okay skip okay ado मैम क्वेश्चन कना कना के क्वेश्चन लेबा हाइपे जिंग सी को आई सु पुना तौद्रे रिपीट खते तौबिरो एक्सप्रेस बुंगो थोकसोम गुड मॉर्निंग बुंगो गुड मॉर्निंग जॉनसन गुड मॉर्निंग आगस एक्सप्रेस आई कनो तौरके को अमुका मु रिपीट तौरके को सिटी क्लास अटेंड तो उसमी याम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से निकम द मयाम नि पाम पाम द माले को पाम द गसो को ट्रिपल सी कनो सी दी सी यावगनी को अदे अतोप मयाम द गुड न्यूज़ अमगा आई हाइजेगे हजि हजि फाउ द कंफर्म होय दरी हंद कनो द वेडनेसडे दई मीटिंग अम लेगनी को एनजीओ अमगा आइगा को वरी सारी को वरी साबसे की मतुंगिना आई सिदा कोई फिजिकल कनो सो कोई क्लास को आइदि फ्री ऑफ कोर्स फिजिकल कनो से कोई क्लास पी नबगी सो अरेंज तौरी को अदुगा तोप मना
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯛꯆꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯠꯀ ꯄꯤꯌꯣꯔꯣ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯌꯣꯇꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯔꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯅꯥꯒꯟꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯒ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 3ꯗꯣ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯒꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯩ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒꯦꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯐ ꯌꯥꯏꯀꯣ ओके फर्स्ट अगी ऑफिस को लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस हदी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ओपन तौरस ओपन तौरेको मैम ओपन तौरकान लाइसे सिदे लाइसिने सिदा कोई कोई कनो सिंगसे इन सिदा शो दिस डायलॉग एट स्टार्ट ऑफ फाइन थमिको अदुगिने द प्री डिफाइन हानना डिफाइन तौरबा कोई कनो मैम टेम्पलेट हाइतारेको थीम मैम थोड़े थीम सिदगी अपाम थीम सेलेक्ट तौरसे करम थीम लौसीब से लौरसे को सनसेट से लौरसे ओपन तौ सनसेट की टेम्पलेट से ओपन तौरेको अदुगा सनसेट की टेम्पलेट से सिदा इना हापनिंगबा टेक्सिंग से हापिरो को सपोज सिगी टेक्स सिदा इना इमेज हापनिंग खलसी सिदा इमेज अम लौसिलग हापसिनसी को लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को सीमा हापसिल लगे डन ओके यानी को मैम बम बोले अदुगा सिदा ई कनो थादागे PowerPoint PWR कईनो PWR होय सी कनो सी टेक्स्ट हम तेन मालेको तोस सी की टेम्पलेट सी होइना माइ ममिंग से हम तेन माले वन एक थादिलस को अदो सी टेम्पलेट सी की डुप्लीकेट अम सेमो को डुप्लीकेट सेमसी नत्रा नेक्स्ट डुप्लीकेट अम सेमो नेक्स्ट डुप्लीकेट अम सेमसी नेक्स्ट डुप्लीकेट अम सेमसी नत्रा नेक्स्ट डुप्लीकेट अम सेमसी सिगिसे नंबर 2 on thoge हाइरिबे सिगी इमेज ना ई कनो मोन थोक्सी पासे डिलीट तौथोसे अदि मतुंग द ऐड इमेज द लाकपिरो अदुगा इगिस्ते इमेज से काय काय दे लेगे इन स्क्रीनशॉट लबुदि लेरंगनी खरका स्क्रीनशॉट द यारा रोइबो दुति फोटो द यावरिब्रा वीडियो ओके ट्रेडिंग द लॉ ट्रेडिंग द पिक्चर खर लेरंगने खान ट्रेडिंग द पिक्चर मैं पिक्चर लेबो खंगदा बेनि को अमदा थिरखिगे को ओके इम्पोर्टेंट द लादि लेरमने खले इम्पोर्टेंट लेरे सिदा आइगे मिंग यावब्रा बेस एंड यावदि ने द लापिरो प्रिंटेड फोटो थी लाइदन फोटो ए फोटो से अम थमगन देबा
picture khadi hapning ba ko soi dagi leiba khre ta lower threading dagi ko si zero se mas da hapsil lage ai ko okay simi leire next khoi na video ra audio ra ma hapsin si ko video audio si de leibra video audio okay video playback kam leire si hapsin la si ko kitang makha da sing dhara si ko som da makra sing thok piro yedi som da makra sing thok okay si makha si me khala si ko si number 3 da thamage ko si tawra matung dana transition se khoi na kala de hap tu na kana ngasai khoi na da leibu slide ta changaga transition ko transition hape da ina just sigi transition se kari ho hening sigi se box kum se ho hening khala si smaina ko da ko magi duration second se khoi sem ba yai ko 3 second oin phan yai 1 second oin ba yai okay sign tawraga ai ki transition aina apply tawning basing do magi apply tawning musu to biro aduga automatic thamro thana da thambira si aduga apply transition to all slides se tawra matung dana ai sida apply tawra me koi apply tawre adui matung de slide so da la kan da F5 namaga ran tawra yengsi tong sai 3 second da aduna khara tappa male ko 3 second da lokto ki khadang sangman ge ngai bu ware ko mem computer se hang chat par kenam taw gare okay exit sida 1 second dum thamasi ko ndo se video yaw bai so rangani khara kano to lumai se ko 1 da thame aduga transition apply tawsile ko aduga slide show run tawran video yaw ba se ma loading tawda matam changi ko first page lakre first slide the second slide third slide okay yeah skip tawrage ado august ka ko gi express kana ngasai gi august na sema matam da yate haibado ado kadai da kamai na yadabno ado si jingmina se ko okay no ba ama open tawraga na sigi mayam se kitang kano se kari hai tare khara light oiba ama open tawse to aduga sai kano si jingsi khogi sigi khogi hojik tawriba triple c gi sida sanga ga youtube ta la ga khun sem gi ba ppt kan slide show sida presentation 2 le presentation 1 le si sem ba sida khoi han heide ntra si sem ba se heide sida ina ai slide show sida khoi kano si masai gi khoi se transition timing mayam se apply tawge hai matam da slide show menu sida sanga ga slide transition sida click to view hai bani sida click tawre som da khoi kano se thore right side ta ko right side ta thore ba transition mayam se sida gi aina apam transition da lobby ko ko ado sida sound lai se kai ginong ngasai na sida sound ha ke bai ni ko okay si smoothly hai ba le ka mai se
sound se ngasa khone yam soft hoiba sound am happy sound se sunga hap tare khalasi no sound hairagadi sound thora roi ko lady basing je se sum jing si ko ma'am sidagi hapta option tawra se duga ngasa gi sida bhare lai tare si madi no sound se yam ing bang khak pa bane sound ing se si se me duration laire magi aduga mouse on mouse click ko advanced slide sida sangaga mouse click orega di agi slide next lak puda mouse click la ne automatic thamge gan automatic lak tini yani ko me on apply yam live ni ko practical oina pare kan de hene lai rakani okay stop August jaradro dum hojise sum mayam gyan ta daba idi kitang kan to dab yor so habiro natra horen video se dum repeat tawro yenga so ina khan bada khangana ina khali ko adu comment section da comment sum pibiro makha taba jing minase ko text ki question dok samjin mayam se de ko jing na su yare hana sum yam tawre ntra working with color and the line style movie and the sound movie at toxin bejo ko lere okay header guma footer guma se kamana half pai se try torom se ko insert sidai se lai agi slide 1 se lere ko this my insert se lai insert header and footer se lai ko just kadai da date and time half agi me lere don't show for slide number kya da half you know have you got the footer footer da ina kari inning bano ko sidai kano da inning e khalasi feel free to contact us ko at 00404848 ko me lai khoi that time gumba happening ba laiga su hapsin ba yani ko sim ha ba roi se footer hape ko notes and header the kari text happening bano ko join online computer class hairasi footer ko that time se log thok si ko footer okay slide notes duga makha da nga sa ge ina sita ha ki bodo som do ina pull up ha ga comment la ko jing si ko si log thora ge header and notes the footer se lai header da na si ha be footer da na si ha be ko aduga page number footer gi sida ko ne page number hamning asu page number hapsin be yani ko okay yenga si ko apply on tabros kadai da thok no koi thorok tab mane ko adu koi na hojik hapsin gi be header footer do asida di ubodi phangdare natra ubodi phangdare aduga aine insert ki du sanga kanda koi na yengi be do kai da header footer da di yengre header footer da apply tawra su thamgare apply to all slide have su thamgare bukhan ko adu slide so tawra khan ne jing chi thorok pare na ko thorok te ko si thorok te se kari gino sin ko okay adu dekho anauba ko gi presentation anauba mo open tawse sigi template se nataba mo open tawse akogi apamba sidagi layout leirangani mem ko master slides leire egi layout si lawre
ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯔ ꯑꯦꯟꯗ ꯐꯨꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯖꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ contact feel free to contact us ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ insert ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ header ꯗ ꯀꯣ join online computer class ko apply ko header thorokte ko headers and notes thorokte karigino jengminase amuko mu halaga jengse ma thorokte se karigino ko fix saibam leire that time side koi si logdre ko adedi ngasagi slide number kya da thokti no don slide the fast ko footer da thokpase sumba kharam su mai option su pirame aduga sida koi ngasagi header gi pire footer gi sida pisile ko page number su pire khalasi apply to all tawre thorok tare bam ta sida okay surprise ni na ja adu that time sida gi di that time sorry header gi leire that time log thoe footer leire page number leire agar sida apply all nataba koi na sida thorok pese kari gina variant header se sida thoka damne ko gi text color gumba soibra ai yeng ke ka slides de laga sida habaga di apply to all page ko sida di thoke hari asa ko gi slides de sangaga header footer de laga ko insert the lai header and the footer de lai natra adugi matung sida ina slide okay notes and hand out have ni header hand out the header have ni okay sorry ko ina ngai ta mi de sorry somna kada yimun header pile lai bene slide sida laga ina footer hapasi jaga ne have man haise ko footer hapa yaga ne footer sida ko gi slide ki number ko show to bo ya ne aduga don show the first slide ta si ki kano je half ka happy kano haibu gi kano ne ko aduga that time fix ko sida ko ke nam te jing si se kariba fix tawraga tham ga doi se magi join ko online computer class ko sida kari thok kari la ying si ko somna kan dele join online class pura si ki kano si slide sim ma ko na kano do ina ko header and the footer ko ai class e tawgi base 2002 da itam gi bune ko adu gi sigi header se kari gi lagda ino ai mu yenga ke adu ga haye mu yeng mina se ko sida header di la khom thok ne sida hap bani na sigi corner se la kadam ne ko simai yenga ge adu ga koina footer da hapa gi simadi lai na tra footer gi simai lai apply to all slide ta wasu yarane ko adu ngasai se ge khogi hana ne existing lairaba kanu se hana dagi lairaba khogi slide show ko youtube ta laiba se presentation sida koina footer hapsin gi haragadi ko first dagi slide se select to biro insert lo biro header and footer da lakpira se dugi matungda ain hamning ba footer da hamning ba text ta hapilasi number of slides hape first page da koi no ta don show to no hare du si sta hol si ko aduga somna kanda atopa masu si su lai ko fix to na thamga da ba ma sida ina hare join ko online computer class ya ko ma'am apply tawsile thorok pura thorok te ko kai gina si thorok te first second ko income da ko gi predefined template ta lobo sa sida thok ta bra ko ado I mase ma'am phajana jenga ge aduga amuka next class da ko amu jengmina si ko apply all the hagi dai nei hoje
apply all ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ apply to all ꯂꯥꯛꯇꯦꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ layout ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ open ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ existing ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯩꯅꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ pre defined template ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏड ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏड ꯁꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯂꯔ ꯑꯦꯟꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯀꯣ ꯃꯨꯚꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯎꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯗꯔ ꯐꯨꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯍꯤꯗꯔ ꯐꯨꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯂꯔꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯦꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯁ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯃꯦꯝ ꯀꯣ ꯍꯤꯗꯔ ꯐꯨꯇꯔꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ